Vernedoç, merhaba Valneja. Bederseki nu disa ezli peşperiyume. Bedeh peyva em Almani hindibin. Gelo peyvin men çine. Erleben serpehatın. Erleben serpehatın. Çitekum rov diji. Sich entscheiden bir yardayin. Die Veränderung Goharin, der Fortschritt peşveçun, behalten, birbun, anji parastin. Duvatein Viene. Sich vorstellen, vatekvi danasine yandınji khayal krene. Die Zukunft peşeroş, die Vergangenheit paşeroş, bedeutend Warte und vorbereiten amade kirne. Verin emser çiroke van peyvexu bikar binin. Bele çiroka me çiye derake çidaye mijarawi Veränderung im Leben. Was sie wirklich bedeutet. Guhertina jiyane de berasti te çuvateyim. Jeder Mensch erlebt im Leben viele Momente. Tabi her mirov de jiyane de hin tiştan li ser wî diqewime û dijî in denen sich entscheidet di wî wextê de in denen li vir refleksîv pronomen bikaraniye denen vê dera fîle momente û in jî wî kiriye datif. In denen sich entscheidet di wî wextê de ew ê biryar bide einen neuen Weg zu gehen. Der Reya nude biçe. Als ich jung war, demaku ez ciwan bum, habe ich gedacht, min wisa difikirî, dass Veränderung immer schwer ist. Guhertin her tim zahmete. Später Şunde habe ich jedoch erfahren, piştek dve ku ez jiyam min hinkir, dass jeder Fortschritt nur möglich ist, dve her peşveçun dve ku wenn man den Mut hat, Gavakum rov uyerekbe Altes loszulassen. Beredve bere vedkşin. Vor einigen Jahren peşiyen salan bere hatte ich eine schwierige Zeit. Es duachte ki pır zahmet dabum, weil ich meinen Job verloren hatte. Jberku min karemi ji destê min çû. Jberku karemi destê min çû, ez demeke xirab dabum. Ich war enttäuscht. Dabei es ghem bum, aber ich hatte mir vorgenommen, nicht aufzugeben. Dabei medevji berneda. Heute arbeite ich in einem neuen Beruf. Dabei iro es de kareki nude dekhabetim. Den ich mir früher nie vorgestellt. Vorgestellten çi bu eval no?
lever xeyal kirin hatiye bî watê hatiye bikaranîn. Divê min berê viya xeyal nekiribû. Lever den dîsa refleksîv pronomen beruf e. Der Beruf akuzatif hatiye bikaranîn. Belê. Ich behalte die Erfahrung min dibê bîranî tiştê ku ez jiyan min wan bîranî aus der Vergangenheit in meinem Herzen, denn sie bedeuten, wer ich heute bin. Divê min dema borî min bikaranî di dilê xwe de min bibîranî tê wî watê ku niha ez di vî şeklê da me. Für die Zukunft werde ich mich besser vorbereiten. Ji bo pêşerojê ez daha çêtir amade me. Weil ich jetzt weiß, ji ber ku niha ez zanim, dass jede Veränderung auch eine neue Chance bringt. Divê her guhertin şanseke nû tîne. Ji mirov re tîne. Belê çîrokeke gelek balkêş û xweş bû. Ez hêvîdarim feyda wî gîşt bi we. Heke we ecibande ji kerema xwe re bêle ecibandinê bikin, min bişopînin, ez ê kêfxweş. Bi dersekî nû niha bi xatirê we bimînin bi xêr û xweşî de. Ciao.